Twishimiye kongera kubasanga hano kuri News Lab TV mwese mudukurikira mu bice bitandukanye muherereyemo mu mpande zitandukanye z'isi. Turizera ko mumeze neza. Turagarutse tugiye kwibanda ku nkuru yacu irimo kugaragaza ubuzima cyangwa ibirimo kuvugwa cyane cyane bigezweho by'akaga igihugu cy'u Burundi kirimo kunyuramo nyuma yuko umutwe wa 23 ufashe umujyi wa Uvira, nubwo wawuvuyemo ariko hari ukundi bivugwa. Bo bavuga ko bawuvuyemo, abandi bakavuga ko bakiwurimo. Bikomeje no gukururira akaga, bikomeje gukurura igikuba cyangwa guteza igikuba mu gihugu cy'u Burundi, ku buryo kugeza ubu ngubu ubuzima wavuga yuko butifashe neza kwa Sebarundi ntabwo yababeshye. Yaba mu bijyanye n'ubuvuzi, mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye n'imiboro rusange y'abaturage, ubukungu byose byarahungabanye bitewe no kuba 23 yarafashe Uvira. Gufata Uvira nibyo byatumye u Burundi bufata icyemezo gikomeye cyo gufunga umupaka, umwe mu mipaka yanyuragaho ibintu byinshi. Umupaka abacuruzi b'amafaranga bajyaga kurangura muri Kongo amadevize bakazana mu Burundi gucuruza. Umupaka abacuruzi bo mu Burundi banyuragaho bakajya kurangura ibicuruzwa. Umupaka abahinzi cyangwa n'abandi bose banyuzagaho ibicuruzwa bakajyana muri Kongo. Umupaka abantu byabaga na ngombwa yuko bambuka bakajya no kugura imiti iyi yo kwivuza, bakajya kuyigura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ukuntu yabaga ihendutse. Abatwara abantu n'ibintu ubuzima bwarahindutse. Ubu rero akaga gakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Turareba ibirimo kuvugwa ubu ngubu nyuma y'ifungwa ry'umupaka wa Gatumba. Umupaka wafunzwe ku mpamvu bavuga ko ari za politike, bareba bati hataza kubaho kwinjira kwa 23 ikinjira mu mpunzi cyangwa mu basirikare ikaba yagera mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho ngo akaga gakomeye mu gihugu cy'u Burundi gakomeje kuba kenshi nyuma y'ifungwa ry'umupaka wa Gatumba cyangwa se umupaka wa Kavimvira ku ruhande rwa Kongo. Ni umupaka rero warufatiye runini igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo bikaba bikomeje kongera izamuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa bikomoka mu mahanga ku rwego abarundi batigeze babona. Abacuruzi ndetse n'abandi bose bakaba bari mu gihirahiro, bari mu buzima bubi cyane. Nyuma rero y'uko umupaka ufunzwe, abayobozi b'u Burundi bavuze ko ari impamvu z'umutekano cyane cyane ibyari muri Uvira kuva ifashwe na 23, ibikorwa by'ubucuruzi bisa naho rwose byahungabanye, kubera ko u Burundi bwarebaga cyane cyangwa umujyi wa Uvira wari bufatiye runini ku rwego utabona uko usobanura. Ibyo rero byaje gutuma habaho izamuka ry'ibiciro rikomeye cyane, kuko nk'ubu ngubu abacuruzi basobanura ko ibiciro byikubye kabiri. Ikintu cyaguraga nk'ibihumbi 90 by'amarundi ubu cyageze ku bihumbi 200. Bamwe mu batanga ubuhamya rero batanga urugero nko ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli, bakavuga ko nk'imodoka yanywaga essence litro nibura 5 wasangaga ari 42 by'amafaranga y'amarundi, ariko uyu munsi litro 5 zihagaze ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Burundi. Uhango ntushyizemo no kuba wanayibura cyangwa se n'ibindi. Ariko cyane ikintu abantu barimo baratabariza ibijyanye n'imiti. Hari uwavuze ati abarundi batangiye kubura imiti yo kwivuza, imiti myinshi ngo yarabuze. Ubu hari kugura imiti miragurwa nk'uko nyine abantu bagura bya bindi bavuga ngo uko abantu nyine batanguranwa kujya kugura essence, niko n'abantu batanguranwa kujya kugura imiti kuko yarabuze. Kuko nk'imiti yaguraga ibihumbi 50 by'amarundi ubu ngubu biragura ibihumbi 250 by'amafaranga y'u Burundi. Abantu benshi rero ngo bajyaga kugura imiti muri Kongo, ariko uyu munsi ntago bigikunda kubera yuko imipaka yamaze gufungwa. Bikaba rero bikomeje gukurura ubuzima bubi cyane mu baturage bahariya i Bujumbura cyane, ndetse utibagiwe n'abahandi. Kuko uretse ibyo ngibyo hari n'ikindi kibazo cy'umutekano turibuze kugenda tugarukaho muri iyi nkuru yacu. Turebe ubuzima mu Burundi burerekeza hehe mu gihe ibintu bikomeje guhenda. Ibikomoka ku ifarini byabaye $, isukari yabaye $, ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byabaye $, bitewe n'ikibazo cy'ifungwa ry'imipaka. Ubu ngubu amakuru ahari aremeza yuko u Burundi busigaye budepanda gusa ku gihugu cya Tanzania. Niho honyine barimo kureba, bakaba ariho bagira ikintu bahakura, kuko mu bindi bihugu u Rwanda barafunze,
Kongo barafunze, igihugu cyari kibafatiye runini, bivuze ngo rero barasa naho Uburundi busa naho bwifunze, busa naho bwishyize mu nzu, burafunga, bikomeje kugenda bibagiraho ingaruka. Reka turebe noneho no mu bijyanye n'umutekano naho ni ikibazo gikomeye. Hari amakuru yakomeje kugenda atangazwa cyane cyane ku masasu ngo yarayumvikaniye Igitega ni ahantu hari perezidanse, ni ahantu hakorera ubutegetsi butandukanye, ni ahantu hakorera ibintu byinshi cyane cyane bijyanye na politiki y'igihugu cy'u Burundi, bikanagendana n'uko mu Burundi hasa naho hamaze iminsi hari umwuka mubi. Ubu ngubu wakubwira ko hari umwuka mubi hagati ya Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, na Perezida Ndayishimiye. Ni umwuka mubi uhari, turimo gutohoza iyo nkuru kugira ngo tuzabagezeho aho biva naho bijya hose, kuko ngo bishobora kuba bitameze neza. Ndayishimiye kandi akagendana n'umwuka mubi na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Bose ibintu bari gupfa cyane cyane nko kuri Reverien Ndikuriyo uyobora umunyamabanga mukuru nyine wa CNDD-FDD, cyane cyane ngo bapfa ikijyanye na power, mu gihe Prime Niyongabo barimo gupfa imyumvire ya Ndayishimiye ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ngo uburyo ingabo z'u Burundi zavuye ku rugamba watabyumva, akinsista ngo bohereze izindi. Prime ati ntago bikwiye, ibyo byose barimo kugenda babipfa. Umwuka mubi wiyongeraho igitutu afite kijyanye no gutsindwa intambara hariya mu mujyi wa Uvira, byateje igitutu, byateje crise mu gihugu. Guteza crise mu gihugu turibuze kubisesengura, bigatuma noneho hari n'abasirikare benshi barari hariya mu Burundi batari controle, bikaba noneho ngo byatumye muri Gitega harahumvikanya amasasu. N'amasasu rero umuntu wa mbere wabitangaje yavuze yuko ngo i Burundi ngo muri Gitega ngo hari kumvikana amasasu, ariko ari leta iravuga ati ntibiramenyekana niba ari amasasu y'inzego z'umutekano cyangwa se abajura, cyangwa se ari abakozi bo mu ngoro ya Ndayishimiye. Ati amakuru maze guhabwa nuko gusa muri Gitega ngo hari kumvikana amasasu, na amasasu nyine yumvikanye cyane cyane ejo ku mugoroba wa joro, nibwo ayo masasu yarimo yumvikana hariya muri Gitega, hariya hafi, bakavuga ko ari no hafi y'ubutegetsi, birumvikana. Amakuru rero yaje kumenyekana ni ayahe? Amakuru nuko ngo uko byagenze ngo bari abajura bitwaje intwaro, barashenga amasasu hariya muri Gitega, ahantu hazwi nko kwa Ndikumana Rotigre. Abantu mu Burundi ahantu murahazi kwa Ndikumana Rotigre, niho ngo aya masasu yarasiwe. Akaba rero ngo aya masasu yarashwe mu gihe muri iyi minsi mu Burundi hari ikibazo ngo cy'abantu bitwaje intwaro, ndetse ngo hari n'ikibazo nyine cy'izo ntwaro zikomeje kugenda zigaragara mu baturage, ndetse ngo hakaba hari n'ubujura bukomeye. Ngo iki kibazo ngo kirimo kiraterwa na Wazalendo, kiraterwa na FARDC, kiraterwa na FDLR n'imbonerakure zahunze imirwano muri Kongo. Ibi bintu ngo byatumye umutekano uba muke hariya mu gihugu cy'u Burundi, byongera ku bindi bibazo. Uwo mutekano muke rero uraterwa n'abo bantu. Reka turaje turebe noneho, urebye ubwo muri Uvira intambara yakazaga umurego, hari abasirikare bamwe b'u Burundi bagiye bajyanwa mu kigo cya gisirikare, ariko noneho hari abandi bagiye bitewe n'ubwinshi bwabo, aba FARDC, aba FDLR, aba Wazalendo n'imbonerakure zimwe zari zahawe imbunda. Bamwe barafashwe baragenda bashyirwa ahantu hatandukanye, ariko hari n'abandi bagiye bajya mu baturage, ndetse ngo hagiye hanambuka intwaro nyinshi, hanambuka noneho n'abantu batazwi. Aricyo kintu cyatumye u Burundi bufata icyemezo cyo gufunga umupaka wa Gatumba, cyangwa se abanyekongo bita umupaka wa Kavimvira. Niho ngo abarundi bakuye icyo cyemezo cyo gufungura umupaka bitewe n'izo infiltration. Noneho abantu rero babonye aya makuru, babonye aya masasu yarashwe, ikintu cya mbere cyahise kiza mu mutwe, u Burundi kugeza n'ubu ngubu bufite amakenga yuko nyuma yuko virifashwe muri abo binjiraga mu gihiriri bafite intwaro, bambukaga bavuga ko ari abasirikare b'u Burundi, bambukaga bavuga yuko ari abasirikare ba FARDC, ari Wazalendo, ari FDLR, hashobora kuba harinjiyemo ma 23. Ayo makuru arahari,
ndetse inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gukora iperereza rikomeye, zirimo zirakora ubucukumbuzi bukomeye kugira ngo barebe yuko muri abo bantu binjiye kuko M23 itaba yarinjiye. Ariko makuru aravuga yuko bashobora kuba barimo, bitewe ngo n'ibyo burya abarundi bitwaye barasa ibisasu Kamanyora, bivuga ko harashwe ibisasu 150, bitewe n'uburyo bitwaye hari mu kibaya cya Rusizi barwana muri Ruvungi, Ruberike, Sange, hose barwana Nyakabere n'ahandi, ngo byatumye M23 ibona ko u Burundi ari threat. Muri uko kwambuka bahunga rero ngo ishobora kuba yaroherejemo abantu bayo bajya gutata, bajya kumenya niki kijya mbere Ibujumbura muri birometero bikeya uvuye muri Uvira, ngo baragenda bajya gutata bamenya ese niki kirimo kujya mbere hariya i Burundi. Izo ntasi rero ndetse ngo no mu bambutse bafite n'intwaro cyangwa mu bambutse muri abo biswe nka FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR n'abarundi, harimo na M23 ngo ishobora kuba yarambutse ikaba irimo ikurikiranira ibintu hafi. Si M23 yambutse yonyine, hari amakuru avuga yuko ngo na Red Tabara ishobora kuba yarambutse muri icyo gihiriri. U Burundi ngo bwisamye bwasandaye bufata icyemezo cyo gufunga imipaka. Mu gufunga iyo mipaka rero byaje gutuma ngo kwambuka gusa naho kugabanuka, ariko n'ubundi ngo bari bamaze kugira iyo bajya. Ari nayo mpamvu u Burundi ngo ubu ngubu bwafashe icyemezo cyo kuvuga ngo nta mukongomani uzasubira mu gihugu cya Kongo Uvira. Impunzi M23 yasabye yuko impunzi z'abakongomani zivara mu Burundi zikongera zikagaruka Uvira mu byazo. U Burundi bwarabyanze, bagume mu nkambi hanyuma tubagenzurire mu nkambi, uzajya ugaragara muri karitsiye atazwi, icyo gihe ubuzima bwe buzajya waburangiye. Ariko niba ari umukongomani najye mu nkambi irindwe cyane ku buryo batagisohokamo. Ibyo ngibyo ngo ni icyemezo Burundi bwafashe, bwanga yuko ngo mu gutahuka babandi bari binjiye baje kuba intasi bashobora kuzatahuka muri abo baturage, bityo bakongera bagasubira aho bavuye bakajya gutanga amakuru cyangwa bakajya gukora akazi nyine n'ubundi kari karatumye bambuka. Urundi rongo burasa naho ngo bwabafashe bugwate, abo ngo bambutse. Ari na mpamvu bavuga bati M23 yaba yarageze i Bujumbura na Gitega. Ayo masasu rero yavuze yatumye ngo abaturage benshi bashyirwa bati karabaye M23 yaba yatugezemo. Ariko ikintu gihari ni bari abajura bitwaje intwaro, bo baraturuka hehe sasa? Abo bajura bitwaje intwaro baraturuka muri Wazalendo, baraturuka mu Mbonerakure, baraturuka muri FDLR, baraturuka muri FARDC. Umuco wari usanzwe w'ibintu bakoraga mu gihugu cya Kongo hariya mu mijyi itandukanye cyane cyane Uvira, niho bambukanye bajyana mu Burundi, aho ngo bari kugenda bagasahura amaduka, bagatwara ibyo kurya, bakajya mu tubari bakanywa ntibishyure, barangiza bakanafata ku ngufu abagore n'abakobwa. Ibyo birashimangirwa n'inkuru ya Source Media tugiye kubagezaho, ikwereke yuko u Burundi busa naho bwikururiye amakara. Bwikururiye amakara, bwabaye cya gikuba nyine kikururira amakara. Wa muntu nyine ucirira umurozi akamumara ku rubyaro. Umubano w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ubufatanye bagiranye muri Kivu y'Amajyepfo, ingaruka zatangiye kubugeraho. Reka turebe ibi bintu by'intwaro ziganje hariya mu gihugu cy'u Burundi muri Bujumbura, ndetse zanambutse zageze muri Gitega, bizanywe na Wazalendo, bizanywe na FDLR, bizanywe na FARDC, bizanywe n'Imbonerakure. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 abasirikare n'abarwanyi barenga 3,000 barimo ingabo z'u Burundi, barimo FDLR, barimo FARDC, barimo Wazalendo, barambutse bajya mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe haburaga iminsi 2 yonyine kugira ngo M23 ifate Uvira. Bambutse Uvira itaranafatwa, M23 ikiri mu birometero 30 bahise bambuka. Abangaba baragiye bafata ishuri
ribanza ryari ishuri rishya ryubatswe ahantu biti Muremera, ni muri komine Bukinanyana muri Bujumbura. Barangije iri shuri bararifata, barigira iki? Barigira pozisiyo ya gisirikare, barigira icumbi ry'abasirikare barenga 3,000. Abaturage rero batuye muri aka gace batangiye kubogoza, barabogoza kubera ihohoterwa rya hato na hato bari gukorerwa n'aba basirikare, bagasaba ko igihugu kigomba gushaka uburyo kibahavana vuba vuba. Wazalendo, FDLR, FARDC, Imbonerakure na FDNB. Tekereza urwo ruvange rw'icyo gisirikare. Abantu noneho bamaze gutsindwa intambara, bafite inzara, bashaka igitsina, byose byamaze kugora abaturage. Nk'uko amakuru rero ava mu nzego z'ibanze ngo nyine hari Muremera abivuga, ngabo barwanyi bafashe icyo kigo cy'ishuri cya Muremera nyuma yo gutsindwa na 23 ku rugamba rwo muri Uvira. Abashinzwe uburezi bavuga ko ngo iri shuri ryigaruriwe n'aba barwanyi ngari inyubako nshya yubatswe n'Abahinde, ikaba noneho ngo n'Abahinde ngo bubakaga urugomero rw'amashanyarazi ruherereye ahitwa Kaburantwa. Iri shuri ngo rikaba ryaragomba gufungura imiryango muri Nzeri, ariko ngo ibintu barikoreye ngo ntago bisanzwe. Ibiti ngo byari birikikije byaratemwe kugira ngo baboneke ibyo gucana bagaburira abo basirikare. Abo basirikare ngo baragiye bafata intebe z'ishuri zose zari zarabajijwe, zari zarakozwe, barangije barazitekesha. Ibikoresho byose byari byanagenewe abana byarangijijwe. Abaturage rero bafite uburakari ariko bafite n'ubwoba. Wumve uburyo Burundi bwikururiye akaga kwakira bari abantu. Abaturage bo Muremera bavuga ko babayeho mu mutekano mucyo udashira. Bashinja bamwe mu barwanyi ba FARDC, Wazalendo na FDLR gusahura amaduka n'utubari aho bafata ibicuruzwa ntibabyishyure. Baragenda bakanywa, baragenda bakaka ibintu mu mabotike, mu maduka, barangiza wajya kubishyura ngagahindukiza imbunda akayigutunga, ugahita umanika amaboko akagenda. Niko bamenyereye kubaho muri Kongo. Mukongomani yari muri Uvira arimo aravuga ati Mana warakoze kudwara dukureye Wazalendo hano, kadukurere FDLR hano na FARDC. Wowe Bukavu nukavuga, Uwagoma nukavuga, ahantu hose iyo gisirikare cyari kiri byari bibazo bikomeye. Uyu munsi noneho ibyo byago byari biri ku Makongomani byamaze kugera ku Barundi. Abaturage bafite ubwoba bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane ngo ku bakobwa bakiri bato. Bavuga ati aba barwanyi nibavanwe mu ngo zacu. Gusa igisirikare cy'u Burundi bavuga ko ngo abasirikare ngo Burundi ngo bari hariya ngo ari abari mu myitozo ngo bitegura gusubira mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo. Ntago bo bemera yuko ari FARDC, ntibemera ko ari Wazalendo cyangwa FDLR. Baravuga ngo n'abasirikare b'u Burundi ngo bari gukora imyitozo kugira ngo basubire mu gihugu cya Kongo kurwana. Nukuvuga ngo umuyobozi wa gisirikare ko yavuze ko n'ibiryo hohoterwa rihari ngo hagomba gukorwa iperereza kugira ngo uzafatirwa muri ibyo bikorwa byo guhohotera abaturage abihanirwe. Urumva rero aho ngaho abo ngabo bagiye bambuka muri ubwo buryo, bari muri ibyo bigo by'amashuri cyangwa bari ahandi n'abasirikare bafite imbunda babukanye ibikoresho byabo byose. Abo ngabo nibo bigera nijoro bakajya gutera abacuruzi ku maduka yabo, bakajya gutera utubari bashaka ibyo banywa, hagira uvuga urusaku rw'amasasu rukaba ruravuze. Abaturage bamwe batekereza ko arimo 23 ngo yaba yarinjiye cyangwa se ari ikindi kibazo cyaba kibaye ari gusakirana hagati y'ingabo z'u Burundi cyangwa n'abo bantu, ariko ikibazo gihari ni Ndayishimiye wikururiye ibi byago bya FARDC, FDLR na Wazalendo, arangije abazana mu baturage b'u Burundi. None abaturage b'u Burundi bari gusofura muri ubu buryo bitewe n'iki imyitwarire bamenyere mu gihugu cya Kongo niyo barimo none no gukoresha mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu none byabaye bibi. Gusa icyamaze kwemezwa nuko atarimo 23 yageze hariya muri Bujumbura cyangwa muri Gitega, ntabwo ariyo. Nubwo haruguru twavuze yuko bishoboka ko hari abahungu ishobora kuba yarohereje mu Burundi bakambuka mu mpunzi, abandi bakambuka mu basirikare bari bahunze urugamba. Cyane byo birashoboka. Bagombaga no kwambuka bakajya kureba ni he harimo kurasirwa biriya bisasu nyine byaraswaga muri Kamanyora. Ni ibiki biri gutegurwa mu Burundi, kuko Burundi bwabonwaga nka threat ikomeye cyane kuri 23 hari mu Burundi. Nubwo nyine muri Kongo, nubwo bugihamya ko
bufiteyo ngo batayo 3 ziri hariya Baraka zigomba kuzafatanya n'iza FARDC n'abacanshuro bo muri Blackwater ndetse n'abandi kugira ngo bagaruke kuza gufata umujyi wa Uvira, bakomeze Bukavu, bagende bagire Goma, igihugu bakigaruririze mu biganza bya Tshisekedi. Ibyo byose nibyo buri wese ahanze amaso kugira ngo arebe ko uko bizakorwa cyangwa se icyo bizaba bihatse. Hanyuma rero tuvuye kuri ibyo ngibyo turimo turavuga ku mutekano muke, ariko reka tunarebe ntabwo bukikera. Ndayishimiye agize ubwoba bwinshi cyane. Ubwoba butewe n'iki? Ngo birashoboka ko mu Burundi ngo haba hari abami babiri. Habari Ndayishimiye, undi muntu ushyirwa mu majwi ni Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Uyu mudede ngaravugwaho kuba ngo yaramaze guca Ndayishimiye mu mizi, yamara kumuca mu mizi akagenda akigarurira abategetsi benshi mu nzego za leta. Reka tubanze turebe. Buriya bivugwa ko ngo hajya gushyirwaho minisitiri w'intebe w'igihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga uri Edouard Bizimana, ngo yakizweho kubera ko ari umuntu wa hafi wa Ndayishimiye. Ariko noneho wajya kureba ngo mu bandi bayobozi batandukanye, yaba mu bigo bya leta yaba no mu bindi, Reverien Ndikuriyo agira uruhare rukomeye cyane mu kubashyiraho. Amavetingi niwe yasenyeho bwa nyuma. Bivuga iki? Bivuga ngo abayobozi yashyizeho abantu bamwumva bari mu kazuke. Nuvuga ngo hari imirongo ibiri mu Burundi. Hari umurongo wa President Ndayishimiye, hari umurongo wa Reverien Ndikuriyo. Iyo mirongo ibiri ndetse Reverien ngo yamaze kwiyumva nk'umuntu nawe ushobora kuba nde perezida w'igihugu cy'u Burundi. Urumva yesi igihugu ishyaka riri ku butegetsi aba ari umuntu ukomeye. Nta kintu na gito, nta mudeje wajyaho atabihaye umugisha. Ntandi buri wese agomba kujyaho amuzi. Uyobora komine agomba kuba amuzi. Buri wese agomba kuba amuzi kandi yagize uruhare muri uwo muntu. Ndikuriyo rero ngo yaragiye yubaka systeme aciye mu mizinde Ndayishimiye, ku buryo Ndayishimiye ngo asigaye ari umuntu uregetse gusa uri hejuru, ariko Ndikuriyo fondation yose ni uyifite kandi abo ngabo bose bamuri inyuma. Ibyo bihanga rero ngo byabaye bibiri mu nkono imwe yitwa Burundi, ngo ku buryo ubu ngubu ngo harimo hagenda hasa naho hari ihangana hagati y'aba bagabo. Hari amakuru yamaze gutangazwa na Fokode hagarariwe na Pacifique Ninahazwe, ngo iyo umuntu wamuhaye amakuru y'ibyo Ndayishimiye yakoreye ejo yakoze muri presidence, aranerura avuga yuko hari abakozi ngo bamubeshya bamuryarya, bakamubwira yuko ngo bamuri inyuma ngo kandi bafite undi mwami bakorera. Ati ibintu byo gukorera abami babiri, ibintu byo gukeza abami babiri, ati sinzemera abantu bakorera abami babiri. Ibyo rero ngo byabaye ejo nibwo ngo yazanye umuyijinya, ngarangije muri Ntare Rushatsi hariya muri presidence nyine y'u Burundi, ngo President Ndayishimiye ngo yagiriye bamwe ngo bamufasha nyine akazi, ababwira ko ngo batamukunda, ngo ko bamwiyorobekaho, ariko ngo bafite undi muntu bakorera. Wahaye amakuru Fodeko wo mu biro by'umukuru w'igihugu yagize ati, turabisubiramo nk'uko yabivuze, mwaramutse, twabonye ko wanditse ko umukuru w'igihugu yagendereye igiturumbuka ubushikiranganzi bujejwe ikigega cya leta, nyine yasuye mu buryo butunguranye Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Ati burya mbere yuko ajyayo yabanje kuza ahangaha kwa Ntare Rushatsi House. Uyu munsi rero yifatanyije n'abakozi bose mu isengesho dusanzwe tugira mu gitondo. Icyadutangaje ni ingene yaje agashikira mu gisabisho cyangwa uburyo yaje agahitira mu isengesho atabanje guca mu biro bye. Ubundi yahoragaza akabanza agahita ajya mu biro bye. Yavuze amagambo menshi arangije aragenda adaciye mu biro bye. Ntabwo twari twakabibonye. Ibintu yavuze byari bitangaje. Yavuze ku byerekeye abantu biyorobeka ngo baramukunda, yagenda bagasigara bamuvuga. Yongeye ati hari abadanzwe badatonda ku gihe, no kuvuga ngo hari abokamwe n'indwara yo kutagerera ku kazi ku gihe, ariko bumvishe ko nje gusenga bahise bahamagarana bahita bose bahagera.
mu bisanzwe kenshi hasenga abakozi basanzwe bitwa abasukontara, naho abakuru bitwa abamandateri politike babizamo ari uko bumvise ko perezida aje. Niho yahereye avuga ngo abo bamandateri politike ko bagomba kubona ko, ni ukuvuga ngo cyangwa ngo yamenye ko abenshi banze kumuyoboka. Yavuze ko ngo atazemera abantu bakorera abami babiri. Byaboneka ngo yuko yari aje gutanga ubutumwa kandi ngo bwari bufite abo bugenewe. Ibintu byinshi yabivuze mu migani, acarangiza avuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo. Duhejeje ngo basoje gusenga ngo ahise agenda, ngo byabonekaga ko hari ikindi gikorwa cyihuta yaragiyemo. Noneho ni ukuvuga ngo harimo ikibazo hagati ye na Reverien Ndikuriyo. Perezida Ndayishimiye yavuye muri Nari House akomeza ajya muri Minisiteri ishinzwe imari ya leta, aho yagiye ngo nta n'ikintu na kimwe cyari cyateguwe kijyanye no kumwakira. Ngo no ku muhanda nta basirikare bari bashyizweho, ngo ni bake banamenye yuko ari we wageze aho hantu. Ngo amakuru ngo yamenyekanye ngo nuko yaganiriye namwe mu bategetsi bakuru muri iyo minisiteri, ngo urugendo ngo rwaba ngo ruri mu ntumbero yo kubatera imbaraga no gushyigikira ngo Ndikumana wagizwe minisitiri muri iyo minisiteri, ndetse ngo ibi ngibi ngo bikaba ari cyo kintu byari bigamije kumwankuraja ndetse no kugaragaza yuko amushyigikiye. Ngo amagambo ya Perezida Ndayishimiye ngo yabwiye abamufashe muri Nari House ngo asa n'ayashimangira ukutumvikana hagati ye na Reverien Ndikuriyo. Abakora hariya ngo muri Perezidanse bavuze ngo gatigeze ngo abagaragariza ngo uwo mwami wa kabiri bakorera, ngo ariko ngo babifashe nko kugaragaza yuko hari abategetsi hari muri Perezidanse bari ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo. Ntago bukikera hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Si uyu nguyu wenyine bafitanye ikibazo anagifitanye nande na Prime Niyongabo. Prime Niyongabo amuziza yuko ngo atumva neza umugambi wo gukomeza kurundumurira abasirikare b'u Burundi mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru tugitohoza avuga yuko ngo abasirikare b'u Burundi bakomeje koherezwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyambu cya Baraka, ndetse ngo hari n'abo bivuga yuko ngo bashobora kuba bararashwe ndaba 23 ubwato bushobora kuba bwararashwe. Gusa turacyabitohoza, ntabwo dushobora gutangaza ibintu tutahagazeho tutazi, ariko nabyo birimo kugenda bivugwa. Ibyo rero ibyarimo bigenda bigarukwa aho mu gihugu cy'u Burundi byose turakomeza kugenda tubihanga amaso, kuko ibi bintu byo kwikanga cyane cyane muntu uza muri ibi biro bya Ndayishimiye gukomeza yikanga ngo abakorera abami babiri ni ikindi kintu gikomeje gukurura umwuka hagati ya Ndayishimiye n'abo bayobozi. Ngibyo rero tubashimire mwese mukomeje kubana natwe, tukomeze kwifuriza ibihe byiza.